Martha Koome na kinya uria wari minister wa kithomo Jacob Kaimenyi ni boretie Meru kurumira njira ingi cia kuthiria magamba onto akoti bakiaria kiri kurugurwa kwa yukure Zabron Thamburi ndirio the mugwe atongire baba baugite Meru ndi bari na njira cia kuthiria magamba na bubo ni untu batere kwithirwa bukithingatirwa. Anthony Kathenya nawe na tutonkuruke. Bakari mambra ni morugure boy ukule olwale bishop munene wa kanithia Methodist Zabron Thamburi eukulele nenkretorito de mugwe na lekele ide yontore bwa Meru ndia olwale mutongure ontore bobota we mugwe jaji munene Martha Koome na olwale waziri nambazire Jacob Kaimenyi na uleno we mugwe wa Meru thaino leo ni bauletia Meru gutumira njira ja ontore Tanjuri ncheke na mugwe kuthiria mpatho na kugita magamba kiri mathina male makumila wethera bwetu bwa kuthiria magamba na njira kwariria na kwiganwa injire njega muno magamba jetu jaraja tugwete family ja succession riria antu bari banjemwe ibo bwega bakaraniria na bakaiganwa na bakagwatanira twitikanije kwiga into gwitwa alternative resolution mechanism na nadu atwineshima rene mono twina chief justice na kuga kauga kiumia giki kana ruarua mono batima na chief justice cia dunia muzima cha Afrika muzima kugitatia kumurika guchuria 3 ile atakwa karire no ntumubeberu na inyandi nira chiejere ciatuma turuma mukaro. Kulingana na jaji munene Martha Koome, Jacob Kaimenyi na Zabron Thamburi ona kethirwa Meru ni bamukiro Kristo kwino bataruba okulega kwoni na aleba umete amuna onture bulabo atigagira kwino kiri na ngwataniro kinya ko bakawe muno kwatia rikana taka tutetura tutatwira Murungu na kwethirwa bwena mugwe kana kutha bwena onture bwenu wa samani na tukendelea tutema weya lakini antomono kuba bakiuga hehe kwethirwa kwena institution imwe iri progressive aibo kebo akoro ndaka ale nekoro kwethara kwena heshima katikati kao na bakethira baritani heshima kwendana na heshima nyaria intobia muntu uri ongi Akristo kana Islamu batomba kuolelwa enharaba umete tonto naraba umete ino bamenyere Murungu mbere na bamenyere Murungu kinya ameri baije Murungu mono kinya amishonale bateja ameri baije Murungu. Akialia Professor Zabron Thamburi mwandiko wa ukulele le athi mugwe aluye na wetikiate ukulele ligatumirwo na kile maskuru kuthomithia Meru ntwire bwao kuogi nkuthwania ingwetikiate ukulele ligateithia antu baba ingi kumenya naraba umete na atutumete turi Meru na ora tuejete mwanka twakinya ala turi nande kuma mji munene Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.